Reure. Muthuriti wa ngoeri. Te wa ngoe. Yeto wa ngoe. Akona madomez. Neke gwathie gwake. Madomez ri. Domestic issues. Yes. Cioitiagaga. Na domestic issues ici ri. Mutumia wa ngoeri. Arauga maigire makwĩreherera. Yes. Neke. You see? Wa ngoeri. Mena mutumia wake andu matari anyinyi. Ciana ciao ri. Nĩ cirakiuye handu instead of killing themselves with work mandikirwo mundu wa chamba na mundu wa muiretu wa mucie. Yes. That's a good one, especially kwa aciari ni magikuruite riu. Yes. Makiandikirwo andu kumateithiriria. Yes. And you see sometimes aciari makura ri ni mari sister muno horo ucio wa muiretu wa wira. They like their space. Never mind you are concerned, they are getting very tired and overworking. No na mundu woka ko mundu mugeni. No, they are so used to each other. Ni mamuona ni mugeni muno. Na makona ta kumenya maundu mao muno. Yes. Anu yu amauga o nake akirago ifindi ciake guku. Mara makauga you see mundu okurani agi entitlement ya tundu tumwe takababa gake ya cukari agitagia iciko cukari oru muno guku turanyua maguta ti thubu riu ni makona kaundu kau no riu mwire turokire ri mwena umwe ni uramwenda mwena uyu ungi ni sisters mwena wa ciari kana wa ciana wa mwena wa ciari. Yes. Aciari ni agayanuku. Kwena pro na anti. Yes. Tondu maramwetheire ciana metha mwire tungiruta wira kuuri maroni umwe waku makondo gwetagwo ri Chonyi. Chonyi ni Costi. Costi kule Kilifi mle. Yes. Na ni akoretwo kuri mweri wa kana. Na mutumia wa ngoeri. Arau ocio ri. Ndangikinyia December. One. Wa ngoe mwenyewe ri. Ni ekitwo research ni mutumia wake. Akonekana ni increase te maita maria ri ya mucie. Yes. Murire wake ni uthiete iguru. Yes. Maita maria ceragirwo ri na munime akitatia ni manyihete. Yes. Na atakiri uru kuria. You see muiretu marareheirwo ri is an expert at making very good food. Na ciana cirakiuga ati ni ari murugagira ki irio toki togetheri irio togetheri. Riu muiretu ukuringana na analysis ya wang'onyi na muchirire muiretu ni arathie uguo akaruria kimirugire kana giki kimirugire na nginya ki operational logistics in her day to day activities. Yes. Umenye mbere ndayari ona ni acianjeirie Wang'oe ritwa aramwita atia Wang'oe aramwita baba muciri amwita mwajua sasa wewe sultani wa boma. Ng'oe aiwa ndetu sultani. Sasa sultani wa boma ni kuandalia vipochopocho vipi mkiwa na mamake Mchiri malkia wa boma. Ni waigo letwa Malikia. Eso Malikia welea wetu oguo leo letwa leta Elizabeth. Sasa malkia wa boma, sultani wa boma, mnaomba niwaandalie pilao, kuna nazi manake nikuja nazo kutoka nyumbani, natengeneza vipochopocho. Sultani wa boma, ule ukwaju nilikupewa kupeleka vipi? Hiyo ulileta. Kwanza video ulisema inasaidia ngauti. Aya, wewe ni daktari. Wewe ni kama murogo hambo. So ndio yeye kwase. Hiyo tatizo lako la miguu mimi babangu kuna vitu alikuwa atumia. Takuletea nikupigie nikusagie kutengeneza supu ukwaju. Alafu pia nikuletee pweza unywe supu wa pweza. Leta kwanza hiyo meza ulileta. Si meza jamani sultani ni pweza.
Kiwa ni waibo ria radio wega muiretu uyu. O ni murere wega. Otumia no guthikire? No guthikiriria. O gata ni mwana murere wega. Yeri. Na ni wona kirehe irio ni unaga iru. Shonyi ne marane na ciana wega. Ne ciana cito cia uyu ko ibatie kurerwo au. Sultani naomba tafadhali nikuandalie vipochopocho vako. Sani yako ino hapa. Ino basi ya malkia wa nyumba. Nuandalia biriani ya mbuzi. Ate piraoni. Leo wangoeri. Ni araria 2 meals at home. Yes. Na bere darare ya goguo. Acha unarite muno ni sapa. Arare ya garimwe. Yes. Ate ni araria hoya ginya na kuria buroti ya beinuka yake ate. Akarie. Yes. Red flag. Red flag. Ina mujiri will have none of that. Yes. Ako ile ciana. Atire musiri. Mwari wanyu kwata mwiri ahure to ndira mutheri ya munyita. Wagoi kana u. Jera ile wagoi ajite. Gakwina tondu ayo kae muraka. Amoto tingiaria nawe musiri. We mwiri ajite. Mathaka kare kikurathi. Asa ni tukwaria ni ukoyo ohoro ni mwari wanyu kwa. Ni sawa nigukimwetha nigumwira kuhurire. Yes. Ndona kira kira kenyi na muciri ri. Muiretu uyu ri ekirira wa ngoi feed ri. Ni ana mutariria. Ngoya gete ginya commentator. Yes. Sasa wajua hiki kipindi chaitwa Penzi Sumu. Ona. Sasa yule alikuwa mchumbia huyu. Sasa ni mchumba wake. Sasa uchumba wake ukaingiliwa na Mjerumani. Mjerumani ndo sasa ingilia ndoa yao. Sasa yule yuampenda nani? Yule. Sasa vita viko katikati ya huyu na huyu Mjerumani. Na huyu naye ni mamake wa msichana. Huyu naye hapa ni mama mjane. Sasa wanataka wachukue mali yake. Umeshika? Kumbe ni kipindi nzuri. Wewe umesindi ya fulo. Inamo she's not comfortable. She can't be. She can't. She's saying this lady is volunteering too much. And she has coastal antecedents in terms of looks and beauty. Yes. Riu nyina mucirini arenda JD. Yes. Review. Yes. Ya muconyo. Yes. Tondo nikirorerwo awe. Tondo mutukano wa thweri na muarafu. Yes. Nuona njuire nere ayo. Yes. Na ndungata noyo okay? Yes. Wangoi mara ya kimuhuri. Wangoi ni nyukwa. Ndenda kumenya atiriri. Murare hagira thoguo mundu wa wira kana nyukwa munini. Niki mam. Atiriri. Saure boyo murare hire guku ri. Saure boyo. Tira mwenda guku. Niki kurathika atararuta wira. Ti horo na wira. Niki? Atiriri nie ndingirora mucii wakwa kiharagana. Akiharagenetie mucii na ki? Thoguo tondu murera muri o haha ri ni riari ya ranji guku. No kuri atakiri uru. Atwekete mundu wa kuria ginya gatweka Jonathani. Akiuga miaka yake yokuru ni hindi anjia kuria wega. Muyetu sidira muyo koti gimareki magaya nyeni atigae na orugi ndi rugagira. Akigambiragia sima gado areta ngima sima ndiramwenda kundu guku na to thoguo ginya ntwarete na mamiguo munini guku tukaria ginya na atumia guku aike ni maruga thuri yao ri ni maraikara magiceragira thoguo makihonie maitho na thuti ciao cia mwiri wa gubutha thoguo nake guku ahunjitie ta kameme arera andu na saure bogoku na dalilo urarehire guku aramwita surutani thoguo niyo na kibatithio ni aregire no yamwete ginya ritwa retika ajua kuruga guku mitarari kwereta andu bara micingo guku atinda akimondora tuindo guku na ndiri ena kandiri gake arokie na kogucia ni kogo kau kwanja ni ngucina kau ni ngucina ngwĩcia hau niwe na mbugu
na kiria giothe amondera hau thogu arari atakana ka kanyoni hakuyekerio ndeguthiururira muthuri nie ndiguthiururira ni maconiki marunguru wa iria wigutu thogu arire mandathire na niguo mathuire ndariaga mandathi muiki ucio kitaga batithia mandathi mahamuri nigetharie kuti kumuhiuriria akiwa basi za nazi jogo thoguo ni aria jogo bese cio muramwecia kugura indo icio aragura mwambe murugamie indo icio arathie nginya thika kugira okae nacio kurugira thoguo undu ucio ndikwenda ndirabenda kwaja he thubu aramune thoguo no thigino Kaiwa ni wanya si taka goiria ine na nduano mahinya mau make mairia iniri agucoka namo kwao nguvu stagisa icio ndiroka kinyume aya na ma kawa ni ende rakienda mwire tu ndimuhire mundu aruga wega ndahurirwo ruhi riu ndi hindu amenya ni kurugagwo wega atiriri twemia kaiga na keiko na musera waku ndore warekania Oyo turaria thanda kona gutarakena kehiko itingiuma irio mwana nake ni acoka akamenya kuhakania irio we thuburia ni imwe nagia mucere na mboco uria cia turasiria ni uguo githie cio uria irabangu yatiriri githie turarehirwo guku anda ndure undu mawira maiganona tuthia kugura TV nduka tondu tingithondekera ya muzia kwa icio ngu areta ngandera ngandu na ndio niki kiratuma agithie akamea iguru no guo nigetha mwiri wonwo twendera he undu nyitagirwo ha gathie kihataga na aragucio thogu ha na nyimbo icio rekira guku cia thweria ngatarabu ngandu na ndenyo ni nyimbo cia ndemano gitini aratema ni mwekera mureka Nairobi yo no mumenya ni kiiko gia thoguo muraharagania na ndikureherwo muiru nie onako ni muiru ri nyaumia guku kirima-ini tikongerera andu metukanie na matukanetie na nguvu sagisa ugo na orogi akona mundu mangicokanĩria na gikuyu mwitu nginya thoguo kinyete andu akigwa ni akumurihira mwana wake bithi image kigia nake githe ti migunda tungitunywo Reure Wima Fest 3 yes the much awaited yes that influencer mutandao ine wetawa waithira ametaka the Vertical Festival Wima yes Bredaya asante sana twambe tucokerie Ngai ngatho yes for the success of Wima Fest absolutely tondu ithuĩ nĩ gũbanga twabangire nake mwathani agĩkinyanĩria ni rutanya twatanyite nake Jehova na tha ciake na wendo wake muingiri arakinyanĩria yes tucoke rĩu tucokerie ngatho mundu wothe yes unanyitire item inene kana inini absolutely na mundu wokire yes asante sana we are very grateful for your support kuma Wima Fest 1 2
And 3. Thank you for our wonderful creatives, talents aito you showcased Mulima at its finest. Oh yes, absolutely. Asante sana. Asante zaidi. Ona ndora matahotire guka no ne ma supportire in whatever way. Oh yes. Thank you so much. Asante sana. So ito kemasokira gather omwo but Wimavest ileweza. Saturday. Ileweza. MKU Pavilion. Na kundu kuhera ni marokire. Yeah. And it was a fantastic. It was fantabulous. Colorful. Oh yes. Ikaenda vizuri sana watu wakashekeshwa. Na by the way adu arugo ngori. Yes. Na andu aituri. Yes. Wameanza kudunga wakienda my events. Wanadunga. Mlima siku za tutaki mchezo. It's no joke. Kungara. Everybody put their best foot forward. Kudonjo. Yes. Wewe na Captain Otosa Roda ya ini Lua Festival ama ni Kikuyu. Ni ama kiliona yake. Ni agagire. Unaweka 10 ya milioni moja. The friend of mine weta wana dose. Alikuwaje, walikuwa mnaweka tent ya milioni moja. Stage ya 1 million. Mnawekea watu mpaka regular kama VIP. Kwani mulibadilisha culture yenu? Ko ne kuwa gweturira. Yes. Kuni kwa weka atia. Gweturira. Yes. And of course we had some new entrants at Wimavest, and it will only get better. Yes. As we move forward. Absolutely. Yes. It was good. Ndo to do amani alo karamera then didn't go on us. Ayo akirubate nango nie the ndio ngorokewe. Ni nango nie the. It was good. It was very wow. Thank you very much Felipe wa Felipe Cabs. Na mudhurio gweto Juniper. Felipe wa Felipe Cabs na Juniper mena nyota wa Finsta Motors. Niyo mara twaira mutongoro wa mitakayo turaingeria nayo. Na ndimuhurangire thimu kuma rugongo. Ngiurio kana he kaundu ndirenda. Mukuru ahuriria njuria tiri. Ndiraigua murakuo ni mitoka ya nene. Na mukaumangario ni birithi. Atiriri. Ndiraigua murokia ta kindiki. It was a grandiose entrance, and thank you for celebrating us. Asante sana. Thank you Felipe, thank you Mudhuriti Juniper na nyota wa Finsta Motors for facilitating that. Na modogo wetu Yedhua wa traffic. Thank you sana. Asante sana. Onaenda yake igwira ngone ne kioro wagiriro. Ona we mwago. Angorana na maigua goguo. Ithiriri. Matama umembera ni ndaigwira kiondo tandamwatha. Na kengora. Ndaigwira tandathandu. Ya gaide momono ni aretio nene. Yoke umagario ni ehutira ida. Andu me hau thutha. Na esco. Yes. Mara andu kapsuli dio. Na andu abisha million. Agane kiona ne wende tu omu. Ate pacha we hura no pacha. Mwono yoke pacha. Uyo yoke chua. Kaundu kaundu karokire wega. Aundu karare kega kau. Na motoka yocho turokie naguo ndurira hivi. Hapana. Yes. Hapana. It's an in leather interior. Convertible. Ndu igithu warauga andobo no mecie ni rufu thuku. Ya mori yako hingora. Ni era hingorire. Yari kari ndu marauga ati eko ngiura. Ne kunekaga. Na sara roge eko ngiura. Ne kutoke kure. Ne shokagia ngopia. Ne shokagia kengeti. That was very colorful. Eko nyore the man. MC of the day. Oh yes. Man. And I'm an MC, and he was also an act. Yes. It does not happen many times. It does not happen. You know, a man who redefines these two characters like that, it's not easy. Yes. Thank you, Gekonyore. Asante sana. Mambo ilichemka vizuri sana. Sana. Na modo wetu ya exodus ngamu.
Twende mundu rotano kari aigwe thuthika twabanga kanari ogoka please uraha kiro mwagole urari kundu kuu ri Shamindo araringithia rwimbo Wanja Sari araigirira nje yeni gakuhe araringithia mundu gwitwo Monjaba Joy wa Macharia araringithia Galoya wape dodo ane Galoya rumire thubukia by the way came all the way from Subukia uri thimorerwo ni uraririo no wagweta no now we uka ihenya ndirame hinya yumbuke uka Elija kururia yes na mheshimiwa Karofia ginya Grace City Karofia no Ayala Grace City alikuwa huko yes watu wengi wonderful influencers yes tulifurahi sana amemerekia kameme kayuka muige wegata proper matogorotio ni Mlima Queen Gekeiga asikia watu walikisema atizitafuta stage ya kushuka zikakosa yera wishuke kwa ndio bela mwisho athingija mwisho no ya turare gwiturira uri kuo gwiturira yedi aya mwago nayo iliweza ri I am looking forward to Wima Fest 4 na tunaipanga itapigwa oh yes sana our wonderful sponsors Moshewa United Paints United Paints and Unicolor absolutely ucho ndani aturekia kuma Wima Fest 1 yes he has been there all along MKU Pavilion Mount Kenya University nio mana tuhete ground dio oh yes ogwo igana Asconi Winery asante sana Morisi Mbare Papo mchazo baba tata thank you very much kameme kayuka muige absolutely kameme TV oh yes gazeti ya People Daily absolutely Media Max Limited oh yes asante sana wa CEO oh yes absolutely thank you for always believing in us na gotuhengi nyamweke twigangale na kameme gaka tutugataga shipping with wonder wa kurera andu indo kuma murimo na kurega guku thank you so much asante absolutely it was a blast muwago mutheri wegata kuanja andu aria makinyire tene ni mari na time ya kwigangara wegata proper oh yes it was beautiful Irongo Nyakera a good friend thank you very much nyago ndo tigiti ando neigana ando igana rimwe he actually called me ni agire na ka emergency that Saturday tondu ari okay akige kaundu ka hinahi so you was to come but thank you ni arugamiria ando igana rimwe thank you so much Mheshimiwa Irongo Nyakera and a special thank to the Coca-Cola company as well asante sana for coming through Muteru wa Luna thank you ando matinangara Muteru wa Luna ria kamete kona ando matinangara ni marikarire musuri oh yes nitwagota MKU oh yes na mato na timu yake yothe ya MKU Pavilion you did a remarkable job asante thank you very much Global Events Joy Moshebe sasa huyo ni mupangi wa mambo always coming through adhimo muno Moshebe asante absolutely oh yes and of course the organizing committee of the JKA Wima Fest brand manager wangu Iwadirago of course Muthoni Babanja Philip Okebonyo wanyamu asante sana asante sana always got our back asante na kalika uga Philip nengo mwetia weekend eno nengo mwetia Philip Kabska hayas nyone kana no hiyo kana kwa Wima Fest eko ria mwisho Saturday kule mwisho wa reli nengo mwetia nenjaga mena muthuri cweta wo Juniper ni oratwire jeep muthoni tugathie kule Wima Fest Saturday Wima Fest nitugathie no mutana riki hau hagucokia ngatho ri itikiria ina gitio kinene ndimucokerie ngatho asante ngikoro ithugunda riri tinyu mokire na rio tutingirani na rio tutingirani na kundu wa guthi gwiturira na tu mona ngero kanyamu kau muragatwarithio wega okay gakathie na ukio hitukite kanyamu gari ngari iyo
yeah, ona inyuĩ nĩ mũbatiĩ gũcokerio ngatho mũno nĩ gũtũnyita ũgeni ona nĩ gũtũhe mweke ũcio wa kũmũteithĩrĩria gũbanga event ĩyo ona inyuĩ mũigue mwĩ appreciated and you guys are goats GOAT yes Tivoli greatest of all time. Yes. Thank you. Are you looking forward to Wima Fest 4? Oh yes, I'm so ready. It will be sooner than you expect. Yes. Na matonyo muraroria. Ni mwana mundu ndagiuga mumete so ina meoro. We don't show ine go. Show ine kwa morena. Oje no era maisa boni na tumeta kwa Zanetti Gents. No, mwathira wega. Thank you. Asanteni sana. Wonderful. Leo and our own Mulima Maestro Jogu. I got to talk about he belted out tunes like a sound of a cat which is about to meet its demise. But true to his word, yes. Jogu ndari ahura show githemba kiu. That was a phenomenal. On Saturday he outdid himself. No, remarkably. I tell you, the Mulima Maestro. Aringithirie nyamũ cipi. Isivao nyamũ cipi. Na kĩgũthaga kapera. Na agĩcoka arĩkia agĩthoma mohoro macio. Yes. Andũ magĩtĩkania atĩ nĩ aina wega no makĩrega aine rĩngĩ. Wawacira nĩ aina wega. Aina rĩngĩ. Asa. Thank you. The mountain is funny. JKA iko wima, iko imara, imesimama kidete. JKA imesija na tumesija. Leure Ngojigori. Ate Ngojigo. Yes. Ni mundu wetagwo Ngojigo. Eto Ngonjiri. No ni atuire Ngonjigo. Ni murugamia giathi. Kanitha-ini. Yes. Na Timokeni. Akurugamio giathi niki. No agwete ni meko mutambura. Ni meko menya niwe wetagwo Ngonjigo. Na miakeri nayo ri. Ni andu na me pronouncement cia riri. Ni ndirakura njoke rui. Kana njekirwo mbete na ngahike. Yes. Na iwa muthuri auga uguo. Yes. He is not about to go down. No. He is about to put up a serious hardline stand. Yes. Na ndegũcenjagia mũrũgamo wake. Hapana. Ngojigo akete atiriri. Ni ari warie mari hakainwo na kanitha na rugiri. Yes. Ego wake. Yes. O ne neighbor wa kanitha. Riu ani ari kamurango agera agithii hoero. Handu othiuruka naki. Ndacoka na bara. Yes. Na ningĩ na imwe kwagia indo cia bari kanitha ciokani. Nĩ cigagwo ku. Kwa Ngojigo. Yes. Ni akite nyumba iria cia tene cia mbao. Akeirwo nĩ mũthũngũ mũratawe. Arutagira wĩra. Iria cietagwo the wood cabins ina ngoroba. Yes. Ena ngoroba ya mbao. Yes. Na nĩ mbao iria tari yago nĩ muthu. Nĩ muthua. Yes. Nĩ ruria wa tene. Yes. Riu ni akirugametio ihoero na akero mweri mwa cura ni thiriti yake na mumumbi. Kareki arekire. No akauga nĩ marakururia mũno. Oliver na Omega maũndũ-inĩ matamwĩgi. Oliver na Omega. An old timer. Yes. Yai kũgucia mwene nyaga maũndũ-inĩ marĩkũ? Maũndũ matamũkoniĩ. Maya nĩ mathira tũkũmaninĩra kũndũ kũrĩkũ? Gũkũ thĩ. Apparently, he's being accused of slandering the Mutungaji. Yes. Tondũ nĩ erwo nĩwe ũmwe wa Batuni yaregana na rĩrĩ. Kanjũ ya kanitha rĩ. Ndĩmendekithĩtie tondũ mũtungatĩri wao rĩ. Is fairly young. Na ti mũndũ kĩakĩte kĩhaha. Gĩciringi. Kĩmondo. Makiuga nĩ maiguaga maritũhĩirwo mũno. Makĩhĩtũka mũtungatĩri. Menduthi-inĩ na kĩ. We agĩthi na kĩ. Na magũrũ. Makiuga no macokanĩrie kaũndũ ĩ. Mamuoere wa ndĩng'a. O agĩga kari. Yes. That is fine. Ngojigo rĩ. Will hear none of that.
O ndarenda. Acha the pronouncement iratumia berugamio githomo ri. Aragire atiri. Tira mugurira ngari. Na ithuĩ twenda ngari atwĩra tũhoe indo njega ciuma na igũrũ. Florence. Ngari ĩyo yagũrwo rĩ. Ndĩna ũndũ nĩndĩmĩguthũkagĩra. Ĩyo ti ngari ya ũkui wa mũingĩ ti tegithi. Hapana. Yagũrwo. Arĩkia nayo akamĩcokio ha. Ihoero. Mũndũ enda gũthiĩ handũ ageka atĩa? Athiĩ nayo. Agekĩra kĩ? Maguta. No, it doesn't work like that. Gojiko no gotiga pronouncement ire. Pronouncement ta icio. Rĩu mona nĩ arathie a convince the members ya igana na. They decided niwe muhuthu. Yes. Abe akonywo gatarũ-inĩ. Akĩgũthwo irũa. Yakoro ethe kũndũ arĩka atĩa. Thiago cirika. Ararũgamĩrio gĩathĩ. Gojiko aramera atĩ. Ũthiĩ kũndũ mũkũhira. Ondo cio wa mbere ukawe kumutungatiri ni wandugamire kwa matangatho uwe na beef nake wira ucio rutete mwaka 10 na gatandatu akiuga ni ndasta na nikawa thendi Lewa kwenda stari. Arakinengera na kiarika ke. Yake. Inanda horane ti andu othe. Goko kanithe twikite andu mburu. Akiore usiasa hiyo ala ya kanithari. Ti njega. Kwahurania ke. Ashirika. Ngwataniro ya guku ri. Neno mundu kaweka atia. Kumiahurania. Athikere thina. Niona mutiondo monge makia. Niego wakinya Sunday. Thaa cia giathi. Nyambata wakwa iguru mbara kuni. Mutiondo itaiguaga. Na nende mabuku makwa mama hoya. Agatwarana na githomo. So kiuga wete kio atumwo ngoragwo nake na inyue Goti handu mondi agiriria tondu mutingihingera muromo wa iguru Kaina muhete macabi mundu ena cabi cia Sayuni mundu ramenya ikenero mundu agera gwake agithii ingiriria aige mugiko uthie kundu mukuhira yes riu ni kuragire ga stand off kidogo to ni kuravangitwo anniversary ya kanitha yes na ordinary liri kigo giki kwa thondekete gya kuingira ihoero ni ari direct access nikio kihuthika he has a VVIP access no he has a private entrance tondu kandidati kwaria ta gwakeri ageni mokari ni atekiragia mapaki ngari ku compound gwake yes kanitha ndire na compound nene yes rĩu oga kũrio ri akirwo rĩu ngũnjigũri akĩmenya twĩna ageni imeki kikirorete nĩ tũrakũngũĩra anniversary ya kanitha na wewe ona kwĩna gathĩna kau keho we kanitha ĩno rĩ wewe furniture kũndũ kũrĩkũ kũndũ gũkũ yes rĩu tũrendaga tũkwĩhoya ũrĩa tũkwĩhoyaga tondũ nĩ mũriganio ngari cia ageni mũriganio ũrĩa wĩ tharĩ ngari cia ageni cikaigwo gũkũ gwaku yes auya atĩrĩrĩ mũndũ ũcio ũranũgamirie kanitha rĩ mwĩre akamaya macabi ma matu-inĩ maige ngari kuo ito nĩwe mwene ikenero Mweri na Petro njiguaga nĩwe ũkoragwo mũgĩko-inĩ bakororera maraingĩra kana akĩmahe parking igalilaya ngũnjigũ amahete condition terms and conditions cia kũheana parking mbere ngĩtĩkĩra tondũ nĩ gwakwa mũroka
okuri tigwa Ibrahimu Nuhu kana Isaka ne kwau ne kwago jigo ne ngai uhete wari uriku uyu mugi ukako yangari guku mbere ndaya njokerio wira wakwa matangatho Ohoroji waku ari ndarumire mutungatiri citango yo eki atia yeherio jikara haha mbere na mureke ngeithia ageni tondu mwanjirie ni nyamu ma kanitha muno ngeithia ageni oro hau muhe ngwataniro kirumaniriro ici igiri kureheria matuku macio atathiete andu nake ni waka mubotro yes one akundaga wathi bro tirauga niende rathaithio ni Deuces kurihania na kanitha ni kwega matha kana ni ngomera uhoro uyu mundu tungiikara thi nake ri ni muthikabu tondu andu acio mathiire bo yakwa atumirwo munene yes aitha ndumirwo Paika General Rurondini kwambata uthongoria gikiro kia iguru yes kuma Kideko ni kwambata kana Paika General ni ato tiko iara Numara murathi ni sawa wira mtagatho ni wikatia ni ucokerio thitango ni tukwehe ni tukweheria thitango riu haria marakiranirie ri arawire undu wa muico ni nguriganirwo ni nguriganirwo pio tware ni nguriganirwo mutungatiri ucio ahorwo turanjivara ro wenda wewe ni ukire muno oyo twekire muthika what are you ayo ukire wewe garo ugitwegete kanitha riu ni wewe kanitha acha wewe utiaga mundu uwe ka history amule wonjigo ndo we twathoguo na mugunda othoguo ne thoguo ira mugunda wa muingi nondu ari cibo nonga hele twari muingi wanyu ndari kou muke mugire wanyure unene kwanyure nini ndamo milionene maru amarete na muthurio mwa kanitha amurete atiri okay muona na ibo akiri no he's a very arrogant man no Gojigo is arrogant and rude he's very rude alawire venia gucoka no karothwa dararuta ciringi yakwa ngari aracoka with conditions yes with the terms yes yao hiyo thimu ni muthikabu oguo to muthikabu nake akiendaga thayu aruga tigane thimu iyo na mumenya wira uria wakwa kanyada cokerio no ni muthikabu yes iraitire friend Nduatu akwarerio horo cio tucokage ku Deuces he's a cartel ondo cio turiaragia na provost akera muthikabu no ni ati kwarerio haha ni muthikandumire evangelist ndako diru nao abara etwano kahora yes he is a man they have to put up with yes tondu ni makirigainie muno na gutiri urathama you know you don't choose a neighbor yes Professor Kithure Kindiki. Yes. It was over the weekend, I think, in Northeastern. Over the weekend, you are Korea, Northeastern. Yes. I think the Korea, yes. And tuoni kundu kuria twera go ni mugathe barabara moja ianze
Morogase iende Tarmadan Elwak iende Elwak itoke Tarmadan yes ari kundu kou guothe ni athiete and we saw the road is being done yes na gwe kundu nginya nathire gutari gwathie mutongoria wa ekiro giake yes I think is it Tarban or I think it is Tarban uretwo atia Tarbaj kune wajia matire mona mutongoria wa ekiro gia kuma deputy kwamba yes he was the first and they were very excited na marake horwo mashu kama ya mashu mari you know sometimes utamenyerete muno na mashu kama u Wewe kiende kindu gutundirirwo mothe he is a highest in the rank prof ni ekuguthwo ni araingeirio mashuka yes ya nete mundu ngithiurukia perfume no re mundu rahana pio ni gutindikiririo ni speaker weta Ready kene kira maitho ana chokia hubo rithu na timura iu ne wari anyige ne dayu wari atia ingi akuhe acha ingi one araihu they have slight frames with at all acha ki araihu yes eta majority nake ngoro ra muohire ri dana gumania ganangu majority wa National Assembly yes dana nyitia shuka Beru roho igo no acio mawikira goguo na batigekira wa icio ngwate mundu awikira gatia awikira goguo nimekuhingana riu hau otondu wariera ria kuuri mawikira goguo erio wana orugari ni kuri orugari kundu kou me otora guo mutheri Mashimo aisho ngwari ukio iguru wa mubuto no na ndugigatha tondu gathagwo ni nda ona makio hari mamba gwikoreire tumeka makihurwo mbica ukameria nda haria wagathira warekia ndege gatia eka utega Ukwezi mathina kera mwazimu aisho ngwamerie nda nako muigirira maramuigireire akiaria gacuka ucio naguo ri twanga macuka mune mari migambo ri maraigwo ti muoria igana na migambo ya macuka urerigicura noreguithia ale cuka ngi guo wagiciria wenda kugutega na maguru meri hi ole hakiire Omori omwaku arawi haye beta dengere so abana chale ari nyana kera eronire uria gwathiira hiuka nayo ne nyana ke njogi ucio no ngetuiria ri ucio ne kamau fulani ndegire amuri arauga ne ya university yes iramenya haibe kitu yuko mewache ne dengere so mashmewa wacha mimi na webi na gasa wewe mzuri na rudishe bahala yake na weraga thikwo 10 yes ria ngiri rago thoi miko iratitie weke hoyaro ugoro keri Bawe haye bebo koja tena gama mara moja kufunga 10,000 haye gianguka martano sasa ananunua gahmia wacha tuone kama hii mtu mwingine taanguka tena aya ngiri mona waicio ngwa yake yagwa ruta 10 maragathire macuka mao matikaguithia cuka toro kuithia cuka kwena murangano haya bana shale mara funga wewe baharage unajua meza dumbo umesema wala hito chungwa umesema hito chungwa hiyo ni shongwa inaojua nilisomea Alliance aye wana sasa wewe gamani wewe gamani sio gamani kimani sema kimu wewe shungwa kwa ni moji wakali agetawo kimu agetawo kimu tigemu agenda kimu
Haya gemani wayo beba mesa tumbo. Ukapa bara mesa tumbo daanguka tu. Haba ubebo na bulisa kutoka kaskazini mashariki. Hii shuka unajua sasa rajio ubebo. Wewe bana shua najua Kikuyu baridi haba ubebo. Haya mesa tumbo fanya. Haya nimemeza. Meza zaidi. Shikanisha small intestine na big intestine. Wakati nashikana hivyo unafunga alafu wewe na bomoa. Ukibomoa shuga na gaza. Yake oithirie shuka ringi na 10,000 shuka cio ri ndukoragwo ta maya ma kwihotora uko wigathiururika around riu wekirwo ri wamba ukaga na kiondo wagucia mbere ukauna wauna ukameria ki nda ukahatirwo hau mukonyo-ini riu warekia ndogakorwo wiki ugakorwo wi fam. Yes. Na niwona waria ndugwaga na riu ungihwo no ukugwa ningi ti waria nyingi cienda asa ni anini muno haya mara funga wisa asawa hata wakati Ruto atakuja batia mimi gasi kufunga yeye kama umekideke unaweza taka mimi ni gasi ile ya Gidigi Malaga hata yake sema unajua ikianguka watu tafikiria na yeye ananguka. Hii ya Gidigi unataka gasi sawa sawa. Uone toa 10 yetu toa 20. Sababu hiyo guba kidogo. Mamu begija pia thweri. Yes. Na igiriro shuka ungikiande. Ago prof re. Uma atweke DP ni onete maundu maingi muno. He has been through a lot. Yeah. Ni kanira hindi reka na ukutana riva. Make wa muhotora rithu. Wega biu. Nya mutwe. Ndio ndio odio kafini aneo njora. Rigijini wa guthetwo cia Maathai. No aria mamwikiricia mathi matemuye ni kuri mucibi wa Maathai. Mauthirio wake wa mubuto. Na madividi. Mimi anagasa sasa. Chungwa iko sawa sasa maharage. Gemani iko sawa gemani. Aye. Sasa wake wenu zibumua rais sasa. Hata sio no meonagira maundu ngiraudi. Meonagira hiyo. Nuona iko minore hiyo uguo kaundu kanini. Yes.